India Intelligence te report danin China chuan Nepala antlom ngai pol pakhat chu Khovela sipai huaisen bera an chaltrin Gurkha te India sipaya an tranchan chui chiang turin atia Indian Army hnuaya Gurkha regiment a hian Nepal atangin India sipaya trangte chungchang le chu chuan an sum le pai din hmun a ngong thei dan te zirchian an tuma Nepal atanga India Gurkha regiment atrang te hian an chung te hnena poisa thon thinin an pension hnuwa pension hlola in an rama hian an kirle thina chu chuan an ram sum le pai din hmuna engtiang che in nge omzia nei ti chu China in an NGO pakhat chu zirchiang turin atitane India a sipai lam expert te chuan China in hetianga Gurkha te sipai aron ngai ven chan chu engdang wang nilovin India sipai te tha ti chaklo atumna ninan ngaya Nepal le India te inkar chemek chu remchanga manatum ti riat ngala China hian Nepal chu poisa vurin Gurkha te chu India sipaya trantir tolo thlenga malak adu anringane Indian Army a hian Gurkha battalion hi somli bor veloma battalion khata hian sipai sangtel anom thina wangin Nepal atanga India sipaya Gurkha trang hi antam hrep donane hebaka hian India sipai te tichak tu ani takzeta Gurkha regiment atrang hian Indian Army Chief General Pathum General SHFJ Manesko General Dalbir Singh le General Bipin Rawat te chu anlom to nge ngea tuna China in NGO te manatum dan hi tenom taka chetan tumna hmashruwa yanga mithiam te chuan an ngaiane India le Nepal te inkar achiat nuwa an foreign minister Pradip Gwawali chuan kumsang khachakwa somli pasaria Nepal India le UK ten inrem na anlo nei to British le India sipaya an tran theina chu thiltangkai tak ani to lemlo tinasoya India chuan hei hi a hel hle hunrei tak chung chu Gurkha te hi India sipai ban poimo anlo ni to a ani chunzom zelang ati ve thung Gurkha sipai te hi kumsang khajariat le pakwa a Sikh Maharaja Ranjit Singh an Nepal ane hnuwa India lam sipayatan laklu tran anlo ni to a Sikh khopui Lahore mingchoin tun thlengin Gurkha ti baka hian Lahore tin an ko thina ne kumsang khajariat som pali le sang khajariat som panga khan East India Company le Nepal te chu anlo window to a heta hian Gurkha sipai te huai senjia le sipayata na an that zia hi hriain British chuan Indian Army a Gurkha te chu asenglu tranta ne kumsang khachakwa somli pasaria India in zalen na anei hnuwa po khan British chuan Gurkha regiment pali chu British sipai ni chunzom zel turin achoma regiment pali chu India Army a ahnu chia ve boka tun thlengin British le India sipaya Gurkha regiment te hi anla om tarengane India phei chuan regiment siambelin kumtin Gurkha sipai hi alalu thina tun din huna chuan kumkhata Gurkha sipai sangkhat le zathum bor velalutin atamber chu Nepal khothlang lama magar le gurung namte khochak lama kirati rai le limbu namte anne British point an sipaya hian kumtin mi zahni borvel chu an lalut ve boka heba ka hian Singapore police le Brunei ate Gurkha te hi an lut bok kumsang khajakwa somko chawa khan ramdang sipaya Nepal Gurkha te an tran thin chungchanga hian soyalo om to a anrama communist lam on tu te chuan Gurkha sipai te chu ramdang ta na indona a tel thina ni wangin Nepal ram dan pui nei thranga inrel boltan chuan thil thra ni lem love antia kumsang khajakwa somko paruka khan mawis te chuan Nepala ramdangin Gurkha sipai te anlak na hmun te chu khar anlo rot to a an hlotlin lo hnuwa kumsang ni le som pahnia khan tumnon lein an hlotling chuang lowane hetianga ramdang sipaya an tranchan hi anram re thei wangania Gurkha te hi tlang rama cheng ni in na a harsa a ramdang sipai le ven himna lama thok tu te zom chu ramdanga company a thonen danglamna te chiam om lo boka Gulf le Malaysia Nepali mi makta duai liborvel na thoka anom thei chuan anni po sipaya an tran thei lo na bik tura om lowane Gurkha te om tamna la ya phe hi chuan sipaya lu hi alarin agency te po anneya thalai zinga sipaya lu tura training nei tlanga kezi somni panga borvela rit
ipak chunga tlan trang te po mu tur an tam thin hle sipai in tlara hian mi sang tel anin tlara chu antan retheina tanga chuana ol samber ani wangane kumsang khazakwa somli pasaria ram pathum te inrem na hi Nepal chuan reita kata alo soisel towa abikin British sipaya gur khatrang te chu pension niam jok pek ni in anrama inben bel chungcha nga thliar te ani boka heiwang hian en non le alo rot to thina kumsang ni somni February thla khan Nepal chuan British sarkara lekha te po alo thon le to nge a India lam chu athon ve empty riat chian ani lo thung India chuan sipai dangte ang bokin gurkha te hian ham thatna an nei veka tundin huna India sipaya gurkha tang lai hi mi singthum le sanga borvel anoma minwai khat sing ni le sanga vel chu Nepala pensionin anom to ne an hlole pensiona hian kumtin India chuan cheng vaibel che sangli zahni borvel aseng tura ngai niin chu Nepal GDP a za a pahni borvel atling phahiala sipaite ham thana tura duan one rank one pay po an mang ve thei bokane China in gurkha sipaiten sumle paya Nepal a ngong dan anzir chian tura hei hi anzir chuak nge in harinoma kumsang khazakwa somli pasaria ram pathum te inrem na chu India le China inkar achia zel chuan aron ngai mo hlurin arinom bokane ram pathum te inrem na hi thriatin India le Nepal chuan ahrangin inrem na neile don se thilbuai thak tak atling theidona an hlole pension chungcha nga te sipaila konga te engkim duan thar angai dona chubaka Nepal thian ram tele India ramain dovin gurkha sipai te chu tir thei ani don lo tinani boka India tan chuan chu ti hlo tlin chi ani don lova China du thu sa me ro chu ani don thunga kumzahni chuang chindan phunga anlo nei to India sipaya gurkha te laklu hi akhoilam ve tan po athalowane Singapore US President Donald Trump le North Korea Supreme Leader Kim Jong Un ate in biak trum khan gurkha sipai te chu ven himna lam thok tura ti anlo ni to a khovelin sipaya aduem chan chu an huai sen wang ania midoi zepniai chuan thi thanom zo ke ti thupui nei ngat tu anne kantarlan ramte mai ba ka hian Australia le Europe ba ka Africa ramate sipaya po trang to kanoma Falkland le Afghanistan indona te po anlo tal hrepto Afghana hian kumsang ni soma khan gurkha sipai acting sergeant Diprasad Pun phei chu aming thahle ama chawin Taliban sipai somthum amachona athat fai vekane Pun hian checkpoint chu inchunga tangin awenga helte hian kiltin atangin anron beya darkar chan vechungin anwai hian athat veka chumi tur chuan silaimu round zali grenade som pasari le ra puachi te amanga asilaimu akarwa to nuwa helpakhat chuan inchunga hian haron lonchila silaya hun na mangin alo vom hlom top maine Pun hian choi moina tangkapui British sipaya asang ber.2 Conspicuous Gallantry Cross chu adong chiang hle Indopui pakhatna phei kha chuan khovela sipai huai senber anni zia hi chiang takin anlo lantir towa gurkha sipai sing ni chuang chu anram mutna hian an thia mi sang ni borvelin huai sen choi moina tangkapui andong theya British sipai ho tu te chuan gurkha te chu chungchuang taka huai sen thilphal le rinom takani tin an soizui nge British sipaya choi moina sangber Victoria Cross chu British sipaya Gurkha Regiment tatangin dongthei mi somni paruklai anoma hei hian an huai san zia chu ati chiang mai ome Indopui pahnina khan Japan Ral Cup zinga Gurkha sipai huai sen an soiban theilo zinga mi chu Lachiman Gurung ania kumsang khazakwa somli panga Japan sipai zahni borvel nen anin kapa Gurunga thiante an kalhiam nuwa chuan an tomna chuan man thei rengin anom towa Japan sipai te hian grenade an ron vom luta Gurunga hian avom chua na alo thok ve thunga ahmasa pahni chu avom chuak thei maya mase apathum na chu akut dinglama aken laina puaka akut zungtrang athlo darveka ataksa le akkete ahliam tel bokane Japan sipai te chuan an tran mun khuar na chu an ron lu chilta
gurung hian akut veilamin silaya doma Japan sipai somthum pakhat lai mai aka pluma he in beina tang hian dam chuakin akum lea Victoria Cross chu hlan nga lane indopui panina lai vek hian Burma a Japan le British te anin dona banu bakta gurung chuan Gurkha te Huaisen zia alo lantir to boka British sipai somvel chia anbang to tin gurung hian che tan thota thinga sniper ka hlum nuwa amain Japan sipai te in khuarna tlang chu a han pana anmel mate hi grenade le lailung dot mangin a beizuita ahnunga British sipai te chuan ronpui tumin an ronuma gurung hi bangkara zuang lutin anchem kom kukri anti chu phoya Japan sipai pahni thana tan mangin pakhat chu lungin achu hluma midang pathum aka phlum zui boka ani po hian Victoria Cross tangkapui adong bokane Burma a indona vek rifleman Ganju Lama chuan akut dinglam le akehliam chungin Japan teng pathum alo ti chetawa indona bokwa kin teng chu akana tur silain akap chia achunga chuang zongjong te po aka phlum vek boka Lama hi indona tang hian hlanga zon chua zui angai hial sipai tamtak hen sipai platoon khat beitura mania tir chua ngam khop pani wang hian khovel ram thrang thrang chuan Gurkha sipai hi anin ti hmuwa anei velo China chuan India sipai te chakna hnar pakhat ani zia a hrechianga hol pheldan tura zong mek nina langane hebaka hian Gurkha sipai te hian Nepali chemkom kukri anti chu an paitel thrina Nepala chuan chempui kan hmantlang lon tluk zetin anlek lamna sa a mase anda tuiek ve mai mai lo an chem hi an phorto chuan thisen achua ngei turani anti thrin kumsang ni som pakhat khan sipai atanga pension to Bisnu Sestra chu India arel chuan na chu miswal somli bor velin anron suama anti fulo khop mai heng miswal te hian rela chuang te chu an poisa le thilhlu nei angte an chu saka Bisnu hian aipa hechem mingthang hi ada a lachuakin miswal te chu abeita a mi somli le mi pakhat in beina ni ma se Bisnu hian mi pathuma thata midang pariat vel a hliam boka abak zong chuan rel hi antlan chiat sanane rela meiche chuang pakhat miswal ten pong swalan tum chu Bisnu hian a chan chuak tel bok indona Gurkha te hian an thian hliam te chu thiturin an hnu chiamo khop mai Afghan indona khan silai musur kara an thian te chu mun him lama an nuna thapin an lo thiar ram to a kumsang khazakwa somruk panga a Borneo a inkana po chutiang thau chu ne Captain Ram Bahadur Limbu le thian te an hmel mate huam china an lu chu a thian pakhat an ka hlum saka pakhat a hliam boka melma sipai ten anron nai tura dancha hnuwa puitu punin anin dona lai chu bokwa kin achua sana yat zabor velane hliam tuar athian pa wachan chuak turin a hlo omlaya chuan akir le ngata mun him a thlen pui hnuwa an ka hlum tak ruang po chu avala chuak le ne Victoria Cross dong theizinga limbu hi ladam omchun tlem te zinga mi hania ani lo po hi sipai Huaisen tak tak indona a chuanom taka lo che to te po an kat furane